hanyuma ndabizo dufite byinshi kuri Muhanga izarusya hora bakaniye baze ngo ikintu bazakora cyambere no gutsindira Gasogi Muhanga ngo niyo match bizeye gutsinda kurusha ikindi gihe cyose nzampicaye bimeze bite rero Afrika y'Epfo rero ngo ikaba yaciye amarenga yo kuba yacyura ingabo zayo ziri muri Congo Kinshasa irabikora ite nyine yaciye amarenga nyine ubwo ntabwo mbizi ukuntu iri buzicyure ubwo ni inkuru zirimo kuvugwa hanyuma kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igipolisi kiri guhiga abajura bibye amagi 100,000 amagi 100,000 barayibye polisi irimo kubahiga 100,000 y'amagi ikubashakisha hanyuma kandi mu gihugu cya Congo Kinshasa cyashyizeho impapuro zo guta muri yombi Corneille Nangaa umuyobozi wa AFC M23 rwose ngo atabwe muri yombi hanyuma kandi Ububirigi nabwo Kongo yari yabusabye ko bwayifasha kabisa kuba yakwirukana M23 hariya Igoma ese Ububirigi bwasubije iki hanyuma kandi ndakubwira ko Israel yikuye mu kanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bwa muntu ubwo bivuze iki yivanyemo nyine ubwo nukuvuga ko ibivugirwa bitayireba ariko sinayo gusa ko n'igihugu cya Argentine kikuye mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima uziko na Amerika yerutse kwivanamo n'ibindi bihugu bigenda bikuramo akabyo karenge hanyuma ngufite n'andi makuru menshi cyane rero Ubushinwa bwihimuye kuri Leta Zunze za Amerika nabwo buzamura imisoro ku bicuruzwa bituruka muri Amerika baba bati muzamura buri bya bindi byezo ngo umuhitire ngo uhwiture umuhitira ngo uhwitura ntabwo byoroshye hanyuma ngufite n'andi menshi cyane nabonye na AFC M23 nawe yashyizeho abayobozi bashya Igoma abantu benshi bari bamanukiye kureba ukuntu abantu barimo kurahira ahubwo andi makuru numvise mu kanya noneho n'ubuyobozi bwa Congo Kinshasa buremeza ko ahitwa Nyabibwe M23 yahigaruriye muri Kivu y'Amajyepfo ariko banavuga ko ahitwa Karehe naho hari umutekano muke cyane abantu batangiye guhangayika bavuga ni mu Kivu ni muri Kivu y'Amajyepfo n'umuntu ushaka kubiwerekeza za Kavumu ko muzijya Bukavu ngo abantu barahangayitse batari akari inyuma karahinda nabonye na kaminuza imwe muri hariya muri Kongo itanga itangazo Bukavu ivuga ko ibayifunze imiryango by'agateganyo ibintu ni grave nuko rero bwo kamuha umwanya tugezeho byinshi bitandukanye duteguriye kuri uyu wa gatanu mu kiganiro Umureti ariko na makuru aba yasohotse mu binyamakuru nguyu Angeli Mutabaruka kuri YouTube ya TV1 Radio 1 Press Review. tumushimire byimaze rero Kabera Fils Fidelo duhaye umwanya ngo twinjire muri ibi binyamakuru hanyuma dusome inkuru zagiye zisohoka ariko nongera kwibutsa ko Kaka Baba yindi hagarariye uruganda rwa Dongfeng hano mu Rwanda ikomeje kutuzana imodoka za hybrid 0 km ku modoka zose baratanga garanti y'imyaka 5 na service y'imodoka y'umwaka wose ku buntu. Uguze ikinyabiziga rarahabwa ubwishingizi bw'umwaka wose wa Tourisk na Mua Insurance Rwanda wa mwishingizi uhorana nawe. Sibyo gusa rero leta nkwibutsa Mua Insurance Rwanda ikorera rero irakora muri umujyi wa Kigali mu nyubako ya Pension Plaza mu igorofa rya mbere bakabakora rero amasaha 24 iminsi yose. Kinakuya nuko ku bindi bisobanuro bahamagara kuri 23 mu gihe rero Kaka Baba yo ikorera hano hirya mu Kanogo iruhande rwa Sawa City wabahamagara kuri 66 ubundi asigaye bakaguha ibindi bisobanuro ukagenda ukigura imodoka nziza. Urayimo nayo na ya accessoire meza cyane rero ikomeje kuhaba
ni chargeur za telefone zitandukanye, hari ama écouteur FreePod za wireless headphones, hari power bank za zindi zifite ampere 2020. Iki nakubwira nuko bafite ama smart watches, ubwo ni amasaha meza cyane wambara ukaba wanitabiraho telefone yandi anagufasha gukora siporo neza, kuko ibintu by'imikungugu nta kibazo, ibintu by'imvura reka da. Hanyuma kandi nanakubwira ko bafite za bluetooth speakers, tondeuses, abo ni mashini zogosha ndetse na bya biriti byo modoka. Aba rero nabo bayitumbaza utese n'abakura hehe, aba nta handi wabasanga ni hariya muri New House muri etage ya mbere, ni muri commercial, ariko n'ahandi hose mu gihugu hacururizwa ama accessoires wabasangayo. Akarusho kaba ngaba rero nuko izi accessoires zabo ziraramba, zirizewe, zifite ubuziranenge kandi ni original, zifite na garantie y'amezi 12 kongeraho kumwe gurumva ko ari 13. Igihe icyo uguze kigize ikibazo wajya muri kake ya center yabo rero ya Rayimo nyine iri muri Kigali City Tower muri etage ya kabiri. Bahamagare kuri 0780 24 19 22. Inkuru ikomeje kuvugwaho cyane gusohoka muri iki gitondo ndetse no mu gicuku, ni yuko Afrika y'Epfo ngo yaba yaciye amarenga yo gucyura ingabo zayo ziri muri Congo Kinshasa. Inkuru ndayibona ku binyamakuru bitandukanye, haba thegiantafrica.com ururimi rw'icyongereza nyine, ndetse no ku kinyamakuru igihe.com batubwira ko Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yaciye amarenga ko ingabo z'iki gihugu ziri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo zishobora gutaha. Perezida Cyril Ramaphosa yabigarutseho kuri itariki ya 5 Gashyantare ubwo yagezaga ku baturage ba Afrika y'Epfo uko igihugu gihagaze mu nzego zitandukanye. Ibyo gutaha yabigarutseho ubwo yarageze ku ngingo y'ubutumwa bwo kugarura amahoro mu bihugu bitandukanye igihugu cye cyagize mu ruhare birimo Cote d'Ivoire, Sudani y'Epfo, Lesotho, Mozambique, cyane mu ntara ya Cabo Delgado. Agira ati kugaragara kw'ingabo za Afrika y'Epfo zigarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ni ibihamya by'ubushake bwacu mu gushaka ibisubizo by'amahoro mu ntambara zimaze imyaka myinshi ndetse zahitanye za miliyoni z'abantu zigakura abandi mu byabo. Perezida Ramaphosa yavuze ko kandi igihugu cye gisaba impande zihanganye mu ntambara zitandukanye ku isi gukora uko zishoboye kose ngo zishake ibijyaba ibisubizo by'izo ntambara binyuze mu mahoro. Agaruka ku masezerano ya Rwanda agamije gushakira ibisubizo ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Congo, ndetse anemeza ko aya masezerano yashyigikiye. Agira ati muri ibyo biganiro harimo no kubaha ibya Rwanda, tuzitabira kandi inama izahuza SADC na East African Community iteganijwe kubera muri Tanzania mu mpera z'iki cyumweru. Tuzagaragaza ko hakenewe guhagarika imirwano ndetse no gusubukura ibiganiro bigamije gushaka igisubizo cy'intambara. Ayo Perezida wa Afrika y'Epfo yakomeje agira ati tuzakora ibishoboka byose kugira ngo abasore bacu, abasirikare bacu bagaruke mu rugo. Ingabo za SADC ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuva mu Ukuboza 2023, ndetse Afrika y'Epfo niyo ifitemo ingabo nyinshi. Rero ibiganiro bya Rwanda bikaba byaratangiye muri 2022 ubwo umwuka mubi watutumbaga mu mubano wa Rwanda ndetse na Congo Kinshasa. Mu ntangiriro z'uwo mwaka nibwo RDC yashinje u Rwanda gufasha M23, ibirego u Rwanda ruhakana nabwo rwivuye inyuma, ahubwo rugashinja igihugu cya Congo gufasha umutwe wa FDLR wasize ukoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda. Simbukira kuri ibyo binyamakuru byombi nakubwiye rero urabona iyo nkuru. Hanyuma kandi mu yandi makuru dufite nkubwira ko ku kinyamakuru bwiza.com batubwira ko muri Amerika igipolisi kiri guhiga abajura bibye amagi 100,000. Ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abayobozi barasaba abaturage ubufasha bwo kubona abajura bibye amagi 100,000 afite agaciro k'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika 40,000 yibwe mu modoka imwe muri leta ya Pennsylvania. Hano batwa kwicurana by'inyoni byateje ibura ry'amagi muri Amerika, niyo mpamvu rero ibiciro biri hejuru muri iki gihe nk'uko iyi nkuru yashyizwe hanze na Deutsche Welle. Hanyuma kuwa gatatu rero tariki ya 5 Gashyantare abapolisi bo muri leta ya Pennsylvania bari barimo gushakisha ibimenyetso biganisha ku kumenya abajura bibye aya magi 100,000 mu minsi nishize.
hano kandi bavuga ko icyorezo cy'ibicurane by'inyoni muri Amerika cyatumye aborozi bica amamiliyoni y'inkoko ku kwezi, bituma ibiciro by'amagi byikuba inshuro zirenga 2 ugereranije n'igiciro cyayo mu mpeshyi za 2023. Abayobozi bakavuga ko ubujura bushobora kuba bufitanye isano n'igiciro gihanitse cy'amagi. Kuwa gatatu abapolisi bavuze ko bishingikirije abaturage baho ngaho nyine kugira ngo bamenye neza ibyabaye. Abapolisi kandi barimo kugenzura amashusho yafashwe na za kamera z'umutekano kugira ngo zibafashe kumenya abari inyuma y'ubu bujura budasanzwe. Umuvugizi wa polisi y'igihugu muri Pennsylvania Megan Fraser agira ati rwose mu kazi kanjye sinigeze numva bavuga ko amagi ibihumbi 100 yibwe. Ibi rwose ni umwihariko, ibi ntabwo bisanzwe. Aya magi afite agaciro k'ibihumbi 40 by'amadolari y'Amerika. Rero polisi yavuze ko yibwe inyuma mu ikamyo y'ikigo cya Pet and Jerry's Organics kiyakwirakwiza. Abayibwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu mu mujyi wa Antrim wo muri Pennsylvania. Mu itangazo ryohererejwe ibitangazamakuru byinshi byo muri Amerika, iyi Pet and Jerry's Organics yavuze ko bari gukorana n'inzego zishinzwe kubahiriza amategeko kugira ngo bakemure ikibazo kiri muri iyi dosiye. Tugarutse gato mu gihugu cya Kongo Kinshasa, iki gihugu cyashyizeho impapuro zo guta muri yombi Nanga uyobora AFC M23. Ubutabera bwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuwa gatatu bwashyizeho impapuro zo guta muri yombi umuhuzabikorwa ihuriro Alliance Fleuve Congo Corneille Nangaa. Izi mpapuro mpuzamahanga zisaba ko uzabona Nangaa ahantu ahariho hose yahita muta muri yombi mbere yo kumushyikiriza inzego za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni Nangaa usanzwe uba muri Kivu y'Amajyaruguru, aho inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 uri mu zigize ihuriro AFC zirwanira n'ingabo za leta ya Kongo. Nangaa yashyiriweho izi mpapuro zo kumuta muri yombi nyuma y'amasaha make ashyizeho abayobozi bashya b'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, barimo guverineri wayo ndetse n'ab'umujyi wa Goma. Kuri ubu rero ugenzurwa n'izi nyeshyamba za M23. Uyu mugabo kandi we n'abandi bayobozi bakuru b'umutwe wa M23 basanzwe barakatiwe urwo gupfa hanyuma yo guhamywa ibyaha bitandukanye. Usibye Nangaa, undi Kinshasa yashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi ni Jean-Jacques Mamba wigeze kuba umudepite mbere yo guhuza imbaraga na AFC muri Gashyantare umwaka ushize wa 2024. Iyo nkuru ayibona ku cyamakuru bwiza.com. Hanyuma tugiye ku cyamakuru igihe akadomo.com aratubwira ko Kongo yatakambiye Ububiligi ibusaba kwifasha gukora M23 igoma. Bongera kutwibutsa ko muri Mutarama uyu mwaka rero umutwe wa M23 wakajije imirwano kugeza ufashe umujyi wa Goma. Kuvugwa rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba Wagner yakoze ingendo zitandukanye, ingendo nyinshi cyane mu bihugu no mu miryango mpuzamahanga, asaba ko ibi bihugu byafatira uyu mutwe ibihano, ariko bigasanga no kuvomera mu kiva nk'uko byabyanditse aha ngaha. Therese Kayikwamba Wagner kuri uyu wa gatanu Gashyantare yarageze mu Bubiligi bwakoronije igihugu cya Kongo. Amakuru yizewe ikinyamakuru gifite nuko mu byagenzaga uyu ministre harimo no gushaka ubufasha bw'Ububiligi mu gukura M23 hariya igoma. Minisitiri w'intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi unashinzwe uburayi n'ubufatanye mu iterambere Maxime Prévost abinyujije kuri X yatangaje ko ibiganiro yagiranye na Therese Kayikwamba byagarutse ku bigomba gukorwa ngo ubusugire bwa Kongo bwubahirizwe. Kayikwamba kandi yahuye n'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'Ububiligi harimo Michel de Meg wavuze ko Ububiligi bukwiye gukora ibishoboka byose Kongo ikisubiza ikibuga cy'indege cya Goma, aho yagize ati Ububiligi bugomba gukora ibishoboka byose ikibuga cy'indege cya Goma kikabohorwa kuko ubu kiri mu biganza bya M23. Bugomba gukora ibishoboka hagakurwaho ikoranabuhanga rituma indege zitabasha kugenda mu kirere cy'akarere. Abayobozi bombi b'Ububiligi rero ntibigeze bagaragaza uko Kongo izongera kwisubiza Goma n'uburyo bazayifashamo. Ikibuga cy'indege cya Goma rero kikaba cyifashishwa cyane mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro bukorwa n'abanyaburayi na Amerika baba mu karere bitwikiriye ibikorwa by'ubugiraneza nk'uko hano umunyamakuru yabyanditse kuri iki kinyamakuru. Hanyuma kandi kuri iki makuru baratubwira inkuru y'uko Israel yikuye mu kanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bwa muntu. Israel rero yikuye mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu igashinja ivangura no kwibasira iki gihugu ndetse no kubogama.
ni icyemezo cyatangajwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Israel Gideon Sar, byifashwe nyuma y'uko kuwa 4 Gashyantare 2025 Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zatangaje ko zikuye muri aka kanama. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga rero wa Israel yavuze ko mu byatumye iki cyemezo gifatwa harimo kuba aka kanama kibasira Israel mu buryo butemewe n'amategeko no kwigira ntibindeba ku bibazo bigendanye n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu mu bindi bihugu. Gideon Sar akaba yarakomeje avuga ko Israel aricyo gihugu cyonyine kimaze gufatirwa ibyemezo birenga 100 muri aka kanama, aho yihariye 20% by'ibyemezo byose byafashwe n'aka kanama, agaragaza ko bitumvikana uburyo Israel yafatiwe ibyemezo biriti byafatiwe Iran, Cuba, Korea ya ruguru ndetse na Venezuela. Yakomeje avuga ko ari ivangura rikomeye Israel itazongera kuryihanganira, ari nayo mpamvu yikuye muri aka kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu. Gideon Sar kandi yanerekanye ko hari amashami ya Loni akwiriye kugenzurwa imikorere yayo, ari ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO, n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi muri Palestina rya UNRWA. Tukivuga ibihugu byikura mu mashami y'umuryango w'abibumbye, iyi Argentina nayo yikuye mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ku bakoresha igifaransa cyangwa se WHO ku bakoresha ururimi rw'icyongereza. Umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu muri Argentine Manuel Adorni yatangaje ko iki gihugu cyavuye mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS arishinja kuba ritarashoboye guhangana na COVID-19. Kuwa 5 Gashyantare rero ubwo n'ejo bundi ibiro bya perezida wa Argentine Javier Milei abinyujije kuri X byavuze ko OMS yashyizweho kugira ngo ishakire ibisubizo ibibazo by'ubuzima byugarije isi, ariko muri COVID-19 uyu muryango warananiwe. Byakomeje bivuga ko ingamba zashyizweho harimo no kuguma mu rugo ibyateje igihombo gikomeye mu mateka y'ubukungu bwa Argentine, kandi ko n'ubundi bitababujije gutakaza abantu bagera ku 130 kubera iki cyorezo. Umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu muri Argentine rero Adorni akaba yabwiye itangazamakuru ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Argentine Gerardo Wertein yahawe amabwiriza yo gukura iki gihugu muri OMS. Akomeza avuga ko OMS nta nkunga yabateraga, bityo kwivamo ntacyo bizahungabanyaho serivisi z'ubuzima zisanzwe muri kiriya gihugu cya Argentine. Ubushinwa bwimuye kuri Amerika buzamura umusoro ku bicuruzwa bituruka muri Amerika. Minisiteri y'imari y'Ubushinwa yatangaje ko yashyizeho imisoro mishya kuri bimwe mu bicuruzwa rero bituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo umusoro wa 15% kuri gaze ndetse n'10% kuri peteroli itunganije, imashini z'ubuhinzi, imodoka nini ndetse n'amakamyo. Ni byatangajwe kuri tariki ya 4 Gashyantare 2025 nyuma y'uko Amerika yongereye imisoro ku bicuruzwa bituruka mu Bushinwa ikayishyira ku 10%. Minisiteri y'ubucuruzi ndetse n'ikigo gishinzwe imisoro mu Bushinwa byashyizeho amabwiriza ahagarika ibyoherezwa hanze by'ubwoko burimo ibikenerwa cyane mu nganda n'igisirikari nka tungsten ndetse na tellurium. Iyi tungsten ikaba ikoreshwa mu nganda ndetse no mu bikoresho by'igisirikari, naho rero iyi tellurium nk'uko itubwira ahangaha nayo ikaba ikoreshwa mu gukora ingufu zitangwa n'izuba. Iyi minisiteri kandi yatangaje ko yatangije iperereza kuri sosiyete ya Google y'Abanyamerika ngo ni ku byerekeye kutubahiriza amategeko agenga ubucuruzi, gusa Google ntikoreshwa mu Bushinwa. Ubushinwa bwashyize kandi ibigo bibiri by'Abanyamerika ku rutonde rw'ibigo bitizewe. Ibyo ni sosiyete y'ubumenyi bw'ibinyabuzima Illumina hamwe ndetse n'ikigo gikora imyambaro cya PVH Group, bubishinja guhungabanya isoko rusange ry'ubucuruzi. Amerika yishinja ibigo byo mu Bushinwa gutanga ibikoresho bikoreshwa mu gukora nyine ngo fentanyl, ikiyobyabwenge giteza impfu nyinshi. Ubushinwa bwo bukavuga ko bwakoze ibishoboka byose kugira ngo burwanye icuruzwa ry'ibi biyobyabwenge. N'amakuru yasohotse mu itangazamakuru bitandukanye, Leta y'u Rwanda izishyura iby'abaturage byangijwe n'ibisasu byaturutse muri Kongo. Iyi nkuru ibonye ku kinyamakuru igihe.com, none nongeye no kuyibona ku kinyamakuru Kigali Today. Batuga ku muvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yatangaje ko Leta y'u Rwanda izishyura ibyangijwe n'ibisasu biherutse kuraswa mu Rwanda bivuye muri Kongo Kinshasa, mu gihe ibisubizo bya politiki nabyo bizaba bikurikiranwa. Alain Mukurarinda yabitangaje nyine mu biganiro bitandukanye uretse kugera n'itangazamakuru.
ku mutekano w'u Rwanda n'ububanyi n'ibindi bihugu, aho yagaragaje imibare y'abahaburiye ubuzima muri ibyo bisasu ndetse n'ibimaze kwangirika, nibyo bamaze kubarura byangiritse. Rero Ale Mukurarinda uvuga ko abasirikare ba Congo FARDC barashe nkana ku Rwanda mu mugambi w'icyo gihugu wo gutera u Rwanda ndetse no guhirika ubutegetsi buriho, aho abantu 16 bimaze kumenyekana ko bapfuye, abasaga 160 bakaba barakomeretse, 135 baravuwe bamaze no gutaha, naho abarirwa muri 30 baracyakurikiranwa n'abaganga. Hagati aho rero inzu zisaga 280 zarangiritse, utabaremo amashuri 7 nayo yangijwe. Muri rusange umutungo wangiritse ukaba ngo ubarirwa muri miliyoni 257 ushize mu Manyarwanda, udashyizemo amatungo yapfuye. Hanyuma kandi tukiri ku cyamakuru igihe akadomo.com baratubwira ko Sergeant Minani warashe abantu 5 yatangiye kuburana mu bujurire, asaba ko urubanza rusubira ibubisi. Urukiko rukuru rwa gisirikare rwatangiye kuburanisha ubujurire mu rubanza rwa Sergeant Minani Gervais warashe akanica abantu 5 mu murenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke hari mu ijoro ryo ku itariki ya 13 rishyira 14 Ugushyingo 2024. Urubanza rero mu bujurire rwaburanishirijwe ahakorewe ibyaha mu kagari ka Rushyarara mu murenge wa Karambi. Urukiko rukuru rwa gisirikare rwatangiye gusuzuma impamvu zateye Sergeant Minani Gervais kujuririra icyemezo cy'urukiko rwa gisirikare rwari rwaramuhanishije igifungo cya burundu. Sergeant Minani n'umwunganira mu mategeko Maître Murigande Jean Claude bagaragaje ko uregwa yaburanye afite ibibazo byo mu mutwe ndetse aburana atunganiwe, nyamara ari uburenganzira yemererwa n'amategeko. Ibi mwiburanisha ry'urubanza mu mizi, Maître Murigande yari yikuye mu rubanza avuga ko atigeze abona umwanya uhagije wo kuganira n'umukiriya we. Ibindi bijyanye rero n'uru rubanza wajya ku cyamakuru igihe akadomo.com ukareba n'ibindi byinshi byagiye bivuga. Reka dutumikira abadutumye, turagaruka mu kanya. umucyo ukamurika. Ibintu numvise ngewe ntabwo nari nzi ko ari iby'u Rwanda. Abashumba bagize gutya bagirana ikibazo n'abakarani. Ku iraundi ya mbere abakarani bakubita abashumba. Umugabo witwa Zelensky azasara cyangwa aziyahura. Nimubona Trump afashe ubutegetsi muzambwira ibizakurikiraho. Ushobora gusanga abantu baserebura baririmba yuko umukozi w'Imana bamuguriye imodoka batagira na creche barereramo abana b'itorero. Waba perezida? Jewe mfite ubushobozi bw'aba perezida bibaye ngombwa. Kuvuga ngo nabyiyamamariza bantora ubwo nanjye nkaba perezida. Ntabwo twagutora pe. Kurikirana ikiganiro Rirarashe kuri Radio na TV1 buri gitondo kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Amakuru yasohotse mu bitangazamakuru bitandukanye. Rero ihuye wingo yakurikiranwe kwica umugore we nyuma yo kumukeka w'ubusambanyi. Ni inkuru twabonye ku cyamakuru bwiza.com. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Huye ku wa kabiri bwashyikirije urukiko rwisumbuye rwa Huye dosiye igwamo umugabo w'imyaka 25 wishe umugore we babanaga w'imyaka 25 amutemesheje umuhoro. Ubushinjacyaha bukuru bwashyize hanze inkuru buvuga ko icyaha cyabaye kuwa 25 Mutarama 2025 mu gihe cya saa 7 z'ijoro mu mudugudu wa Gisagara akagari ka Shyembe murenge wa Maraba mu karere ka Huye iwe mu rugo. Mwibazwa rye uregwa yemera icyaha kandi akagisabira imbabazi, avuga ko nyuma yuko bari bamaze gutongana bapfa ko umugore avuye mu kabari mu gicuku agakeka ko avuye gusambana, yamutemye n'umuhoro mu mutwe ndetse akamukubita n'akamamiyo akitura hasi agahita apfa. Hano umunyamakuru atubwira ko icyaha cy'ubwicanyi akurikiranweho kiramutse kimuhamye yahanishwa igifungo cya burundu nk'uko biteganwa n'ingingo y'107 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Hanyuma ku cyamakuru Imvaho Nshya baratubwira ko
i Muhanga hariya bita Kabacuzi ngo umuriro ubaca hejuru ujya gucanira ibindi bice, niko hano bavuga. Ni bamwe mu batuye umurenge wa Kabacuzi mu karere ka Muhanga bababazwa no kuba umuriro ubaca hejuru ujya gucanira abandi, mu gihe bo bagikora urugendo rurenga isaha bajya gushesha imyumbati n'ibigori mu murenge wa Mushishiro. Umwe muri abaturage witwa Nyirabakundukize Monica akavuga ko umuriro wanyuze iwabo washyizwe ku kigo cy'amashuri ubundi ugenda bawureba. Ni ikinyamakuru Imvaho Nshya. Hagati aho rero ku kinyamakuru igihe.com bakaba basubiyemo inkuru igira iti Nyamasheke umugabo bikeka ko arwaye mu mutwe yatemye abantu 2 barapfa araswa ashaka gutema umupolisi. Ababako niyo nagize Xavier mu karere ka Nyamasheke bikekwa ko afite uburwayi bwo mu mutwe yishe atemye umugore we Uwiragiye Constantia w'imyaka 45 n'umugore wo mu baturanyi witwa Mukarurangwa Beatrice w'imyaka 60 nawe yaramutemye arapfa. Byabereye mu mudugudu wa Kasenjara kagari ka Karusimbi umurenge wa Bushenge mu karere ka Nyamasheke, biba kuri tariki ya 6 Gashyantare. Ni inkuru wabashe no kurikira kuri radio ndetse na TV1. Hanyuma za nkuru njya mbona ku binyamakuru yandika mu Cyongereza, ikinyamakuru Kibondo.com kiratubwira ko abashinzwe Tour du Rwanda bamaze impungenge abantu bose ko iyi ntambara muri Kongo hariya Igoma nta ngaruka izagira kuri riri rushanwa riteganijwe muri iyi minsi. Ubwo ni rushanwa ryo gusiganwa ku magare Tour du Rwanda. Hanyuma kandi ikinyamakuru TheGiantAfrica.com kikaba kitubwira ko Kongo Kinshasa hari muri Kongo hariya rero umubare nyawo w'abasirikare baguye muri iyi mirwano yabereye Igoma no mu nkengero zayo yashyizwe hanze, aho umuryango w'abibumbye wemeza ko hari abantu bagera ku 3,000 bapfuye, abagera ku 2,000 bakaba baramaze gushyingurwa, mu gihe abagera ku 1,000 abakabakaba 1,000 imibiri yabo ikiri muri morgue hariya mu bitaro by'Igoma. Ni ikinyamakuru TheGiantAfrica.com. Cyanagarutse kandi kuri iyi nkuru yuko Kongo Kinshasa yagiye kwinginga Ububiligi ngo buyifashe kwirukana M23 hariya Igoma. Hanyuma kinatubwira kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko zitazakoresha amafaranga yazo bwite mu kongera kubaka Gaza. Ahubwo hagaruka kuri ya nkuru yuko Donald Trump yavuze ko Gaza ashaka kuyigarurira, ariko ibintu bitari kuvugwaho rumwe, aho yavuze ko abaturage b'i Gaza abanyepalestina bagomba kujyanwa mu bihugu bitandukanye birimo Misiri na Arabia Saudite. Misiri ikaba yarabaye mu bambere bamaganye ibyo byemezo. Ku kinyamakuru igihe.com batubwiye ko abakurikiranweho gusakaza amashusho y'urukozasoni y'abarimo Ishanga bitabye urukiko. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwatangiye iburanisha ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku bakekwaho gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni y'abarimo Kwizera Emeline uzwi nka Ishanga. Abakurikiranwe mu rukiko barimo Uwineza Nelisani ukurikiranweho gufata aya mashusho no kuyasakaza, ndetse na Ishimwe Patrick na Babingwa Josue bakurikiranweho gusakaza ayo mashusho y'urukozasoni. Mu bindi byavuzwe rero, Afurika y'Epfo yashyizeho icyumweru cyo kunamira abasirikare bapfiriye muri Kongo. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa akaba yabwiye inteko ishinga amategeko y'iki gihugu ko yashyizeho icyumweru cyo kunamira abasirikare 14 baguye mu mirwano yabereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero n'amakuru yagiye asohoka mu itangazamakuru bitandukanye, nawe uko ushoboye wagenda ufungura uko amasaha agenda yigira imbere, inkuru zigenda zisukiranya, hanyuma twe tukazasubukura kuwa mbere rero ibyasohotse mu itangazamakuru bizwi nk'umureti. Ariko nshimira cyane Lewis wamfashe kugira ngo yaba amajwi yaba amashusho akugereho. Rero ndabona Muneza ahageze yaje kutubwira amakuru yabateguye na bagenzi bacu mu ishami ry'amakuru. Hanyuma kandi mu kanya nyuma y'amakuru rero turaza gukurikira ikiganiro rirarashya n'ubundi gikomeza muri True Stories, ndetse no gushima no kunenga bitagucika. Bwo ni mu kanya.